जाणा पूण हे मन हे जिवान कितें आसा तें वळखना. हालेलुया. तो सगळोच देवाचो, पूण हें मन ताचे लागीं ही कूड ताचे लागीं तुवें उलयता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हें मन उजार करून सैतान कसो नाडूंक शकता, ही कूड उजार करून सैतान कसो उलोवंक शकता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तर पवित्र आत्मो, देव पवित्र आत्मो जेजूक शिकयता. ताकाच लागून जेजून पवित्र आत्म्याक आमकां दिला. कितें आमकां शिकोवंक हें मन कशें वापरचें टू द फूल ऑफ इट कॅपेसिटी. हें मन सोयबा वर्तेन जिवीत जिवंक वापरूंक जाता. हालेलुया. हेंच की पवित्र आत्मा शिकयता. कितें करचें, कशें चिंतचें, कितें चिंतचें. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी ही कूड जेन्ना हें मनान एक फावटी तुवें से ट्रेन, if we train our mind according to the word of God, the brain आपशीच, the subconscious mind, the kalliz आपशीच एक कुडी इंस्ट्रक्शन दिता, सांगता कितें करचें आनी ती करता. न्हय मन आमकां वापरता जाल्यार आमी सोयंबीक जियेता. इट्स नॅचरल लायफ. आमी हे मनाक उजार करता आमचे कुडीक इंस्ट्रक्शन दिवन, जाल्यार आमचें जिवीत सोयंबा वर्तें जाता. We get the result. Whatever we want, we get. It's here to get it. When we say it goes here, it goes in our heart. From there the being kilota zad zata.